Sementara kasi ka gospel ngi yesu ba no jisu jubab ya unika demes. Haba menen kasi jisu ong ba la da ya ubri syam kha asien anum la ban rong ka hima baneng. Te unika demes dak li jisu kuno kan rat ya ubri la ban kha asien. Atau ula se ban rong biang chapo ka kpo chong ka mi. Ban kha biang ya u. Tadu jisu pensyai ba ong lem da khai u da ka umma do men sim ba khuj anum la ban rong hakim hima baneng. But mentang si jisu au yuna kedemes ya piru de ban kha asin ban rong ka hima baneng ban kha da ka bada men sim ba khoi tu ni kedemes ula kelibun ke cekli jisu tu jisu ula ong pide yuno hikai jong ke Israel ha tu pim setu ya kene dela da pim setu ya kene kumo pim setu ya ki balong ken ja baneng mo ki ba ha baneng ki ba pim la ban yo i tu jisu ula ong yo kedemes ba pide ban setu ba ya ubriu don kam ban kha asin da ka bada men sim Wat jisu la pen syai susu yo kena masuk ang ba haduk mentah mene empat don manumero bakiu syabaneng ya kitu kibre ku bam syam la khar ko men sem bakoi lai tahu bawan na baneng ukun cho ubrio ka ba ukdau ilade ba udai ukun cho ubrio bawan na baneng bawan hakadur cho ubrio ukun cho ublai uban tiu syabaneng baru jisu pentikna ba dai tang onda ukun cho ubrio wan seperti un persile ek tu kibrio barok dau men sem bakoi badaka ban sai ekipop kisang barok te kita kibri ken la ban rong ja ki hima baneng baru jisu wan sisa pertai ban penslek ban ai hangi yo mensim bakut hakasi pentekas hadin ba ula kiu biang sya baneng